Li bajarê Reqayê Encûmena Sûriyeya Demokratîk forumeke diyalogê bi rêveber. Di forumê de ku seroka desteya cîbcîkar a Meclisa Sûriyeya Demokratîk Mesedê İlham Ehmed Beşdar bû, asoyên çareseriya siyasî û gefên navherêmî hatin gotûbêjkirin. Armanca forumê ku hejmarek rewşenbîr, ronakbîr û rûspiyên her du bajarên Reqa û Tebqayê tê de beşdar bûn, دارشتنا نێرینەکێ دەربارەی چارەسەریەکە سیاسی بۆ ڕەوشا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە بووە. اليوم في محورين تناولنا محورين كمجلس السوري الديمقراطي. ئیرۆ دو تەوەر هەبوون ئەم وەکە مەسەدەی لەسەر دوو تەوەران ڕاوەستیان. تەوەرێ یەکەم سیاسی بوو، تەوەرێ چارەسەریە سیاسی و شۆڕۆڤەیە سیاسی بگشتیش بۆ ڕەوشەنبیرێن بەشدار. تەوەرێ دوویەم ڕۆلا ڕەوشەنبیران دە ئاسۆیەن چارەسەریە سیاسی دەبوو. مە نەڕینەن ڕەوشەنبیرێن بەشدار دەربارێ ڤان هەردوو تەوەران وەرگرتن. بێگومان نەڕینا ڕەوشەنبیران پڕ گرینگە ji بۆ me weke mesedê heta em dikarin em hewl didin nêrîna rewşenbîran bigihînin da ku ezmûna mesedê zengîn bike di danûstandinan de û di asûyên çareseriya siyasî de bi şêweyekî giştî. Beşdarên forumê civînên di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê de û hewlên danûstandinan di navbera her du aliyan de gotûbêjkirin û nêrînên xwe derbarê vê mijarê de derbirîn. Forumê de ji bilî mijarên siyasî û civakî çend pirsên din jî hatin baskirin. طبعا هناك نقاشات على جميع الأصعدة السياسية. براستی گوتوبêj di hemû waran de hebûn, çi diwarê siyasî an jî civakî. Gotûbêjên ku di navbera rêveberiya Xweser û rejima Sûriye de çêbûn û her wiha gerên navdewletî. Me weke rêveberî û serpereştên vî karî xwest vê rewşê ji xelkê re zelal bikin û çareseriyên siyasî yên hêvîkirî di serî de ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriye bikin. Seroka desteya cîbcîkar a Mesedê gotegotên derbarê radestkirina hin deverên rêveberiya Xweser bo hikûmeta Sûriye red kirin. İlham Ehmed dilxweşiya xwe bi rewşa heyî û sîstema bergiriyê li herêmên rêveberiya Xweser nîşan da. يعني عقدنا هذه الندوات كوسيلة للتواصل مع ما افكم جوین لدار خستنه وکه آلاوکش بو پیوندیکرن لگل بنگهن جماوری لباکور و رجحالات سوریه به تایبتی ده چارچوبیا پیشهاتین کل نافچه چه دبن. ام بویریه هول دیدن نرینا هی بگهینن خلکه او جی او که روش باشه و پیوندین ما ین ناف دولتی باشن روشا ما یا برگریه جی باشه و تاوایا گوتگوتن ده درباره که ام جبو رژیم جیا خواهاتن خواره لسر حساب گل ملوی نافچه جبنی و نراستن. ام دبیجن رێوەبەریya Xweser projeya me ya bingehîne û Sûriyaya nenavendî arman came ya bingehîne. Di heman forumê de İlham Ehmed eşkere kiribû ku Rûsya pêşînyar kiribû ku 3000 serbazên Sûrî li herêma Kobanî ya Rojavayê Kurdistanê bên cîbcîkirin. Seroka desteya cîbcîkar a Mesedê got ku wan ev pêşînyara Rûsyayê red kir ji ber ku ew naxwazin ezmûna Derعayê li Kobanî dubare bibe. Hüseyin Umar, Rûda û